Kebeli pi baro syakatup Khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bekong san mentah ke sengi kilong. Syong kelan mengo sa kinong teri ke MEECL bandawaya ke hok tungkam berpura. Wakwan sya Meghalaya lai pundil teri kisnong na blok 1. Kang ubak sostenes sok tun Emily ban pelong ketem Meghalaya hatan jirang. Bat wan rak nam bat burom kenong hikai na samanda ya ke Meghalaya. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam benyang. Kidukot kesenjuk kinong teri ke Meghalaya Energy Cooperation Limited Progressive Workers Union kilazdang ban syong kelan mengor hakamat jong ke office MEECL halum jing syai naduk ke santerik unailor bandawa ne kibor jong ke MEECL bat nak sorkar jela bantung bat penskem pura yaki kam ki jam jong ki hajar laingut kinong teri belasngi ki bela teri minta labun bun snem hakani ke company. Kekong Angelina Mary Nyota ke General Secretary kini kesenjuk ha kejingnya kenduk jongka bat kilat patai Khubor mentagasngi kalabatai bat yathu bagi dekot jongka Meghalaya Energy Cooperation Limited Progressive Workers Union kisyong kelan mengor haduk bagi bor berpeniat ya ke MEECL bat ke sorkar jela kin pinskem kampura ya kini kinong teri ki bala penjaus app ha kini ke company mentala bun snem. Kekong Angelina kalau ong ru bakam tip AA ki jing ut bajing ai daw jong sembut menteri rangba oba preston tinsong baka sorkar kam don pisa. Kala banjur ye ki jing dawa jong gedkot jong kani keseng baka sorkar bat ke MEECL ki deban pinskem yagi kam ki jam jong kini ki nong tre ki bala tre kindoi jakpo labun snem hakani ke company. Krek no ya kani ke policy bahkan yo ban ai no yang ibut bat sakawai pederu hakimidia ki bang UE kabai Deputy Chief Minister jengi ba Preston dan song ila yathu bakata ka financial crisis ka loan ini kita yang kadang hak jing ndengi belum tangi penpau hak ni ka Khubor pathai Khubor tu kimenta ba induktif ba ngimdai bangi ki ba pha ya management jengi ni bakin pendap ram pendap ndai menta ngim dan ya kata ngim yo ya kata hok lada nakaliang jong ke management ni nakaliang jong ke government maka ong dan pisah ngim tip ya kata namar ba jing trai jong yang ni ila trai da ki long term ila trai slam bah ni na patang ngim na sa namar hayeng hasam ru ki bon ki bah besar ya ki kun ki do bakyo kubit kum ni kamar ba mar di ru ka kiyo asyam jing yang bangin kendap biang hayeng hasam. Ke office jong ke District School Education to Officer West Janta Hills Jawai ke lerakia ke sengi burom kinong hikai ke ban ripwe ha tebep pali auditorium Jawai. Hakani ke sengi UMLA katan wailat miki Shillong ulalong ukongsan harengkat ke jingadon lang u Additional Deputy Commissioner UDD Singai kinong hikai ki kena school bat baro ki bedon ke jing 8 kerpang ye kinong hikai. Habakren na kani kesengi wailat miki bat ubat didi singai kila ai kublai ye kinong hikai da kaba penkin mau ye kejing IT met bat mensim bat kejing len lade kaba bunsin kim pen pau ye ki mau siang baki ye kendo kila kerpat ye kinong hikai bekin yai train na kebenta ki samla ki badon kam shisha ye kejing yalam kinong hikai ban ya hakilinti ki badai. Ya ke District Award ha ke kerdan secondary layo do unong hikai Sir Hubert Ternyang MSc Physics Assistant Teacher Government Girls High Secondary School Jawai ha ke kerdan upper primary level layo de Miss Fabriously Suchang BA trained headmaster Shangpung Government Upper Primary School but ha ke lower primary level layo di Sir Beyond Lanong MA Political Head Teacher Sokha Shnong Lower Primary School. Hab you shift ya kata rukom hikai giong i na kata kujuk hikai nek dok kipor gi menchua hab sendet shifi cek teknologi han ngayo kat tele kinong hikai giong i emu kon randin gi tengah kejing ro go kroi pi ya kejing krek chutom giong pi ya ke dedication giong pi wat ha kitu ki por wa MB ki yung ki sem ki yong pi wa ha piu pai ye ki yung ki sem ki yong pi ki kon ki kti ki yong pi han kat te lem melin pi ki duty ki yong pi yoi lang ba bon ki pli ki nong hi kai ki pu em so e ka te ka
mobile no ka screen touch mobile mpujo tip dia kata ka video calling krek chutom gi adapt gi ha kani ka environment go thme vut vut nei benta ulaj ki khon ki yong i udo jing mentoi Uba Sostenes Sotun MLA Jirang Constituency ulay thu kinong tho Khubor hanong po hakasantarik unaylor ba Maria tip bakaladon ka jing ai jing bet nari no objection certificate da away na kirang ba shnong ban penlong ktem ya khalai ne ka casino hakashnong ka bahab hajirang constituency ulalet kirki ban kentu ya utaw rang ba shnong ba uday ban weng mardor ya kata ke NOC Shim lajer kerteng ya utaw rang basnong ubala ay kata ke NOC bat ya kerteng jang utaw ubala yo ya kata ke NOC Uloong bakum unong mi kmat pat ba usngo kia hadu kata-kata ya kini kejingle jang taw rang basnong namar kham menchwa ulale ya kendu yo menteri rang ba bat ya kenhon menteri ban penpau ya kejing persya ba kejing ba mi hab jingmut ban buk tem ya khalai ha kathan ri boy menta lele upersya jer ban rung kini kejing ya khalai ha kathan jirang Ulam menjur bagai khalai kamlong ke babha Henry kanwan rak shibun ki jingjot bat ki kam sniu baharukom ha ke imlang salang ke akor ke burom bat ke burom ke ijot ye ki khun samla shin rang bat kentai ki pat ba da kawi kesur ki lepin pau ke jing persya ke bajur ye ke jing temu ke sarkar jilla banwan ra ye ke kasino ha Meghalaya Tungi te ha kene kapor na kalian jonga ku mu MLA hoj habangi pai ha wide bat kene ka plan kaba kumalami ki Khubor ka casino te na kalian jonga ka casino hi ngam tip ka ka bandon ha ka te ka casino henrai kat kum ka Khubor ka jingkren na ki weipat kat kum bangio man kuno na ki weipat kyong ba ha ba kawan ka casino kan don ka jingkta na gam ta ki hai ki ha ka emlang ka salang ka jingta ki pajba te na kalian jonga kum unong mikmat ubahab ha ka te ka consensi nga persajur ha ku dei bat kene ka benta bat ngam kwa ba ka sokar kan bu ya kene ka casino haki area ki bahab ha ka constituency ka jongi bat ngalai yo ru ya ka jingkren ha ka bidai na kaliang i deputy chief minister ba la ai ka jing benchai ha ka ba ka sokar ka klem kwa ka nombu ya ka casino klem kano ka rai lane ka jing menjur ka jongki pajba Kinong yalam ka labang nong pelut pangam Raliang Council ba Kamingson Dekar Chairman bat uba Marcus M Thayang kilay kendo yu sembut menteri rang ba Preston Tinsong banyakren halor ka jingye penbet port hakasin ka baar bat ka sarkar Assam kila penpau ya ka rai bat ka jing thrang jong ki lai pun ril teli kishnong ki bahab ha ka block 1 ban penrung ya kini kishnong hapo upot usam ka Jilla Meghalaya Kini kirang ba kila banjur hau ba Preston Tinsong bagi pat nong shong shnong jong kini gishnong kidi ki pat khasi ki badon la ka jong kariti ke dustur ka ktin ke thlit ka nyam ka rukom bat ka perkhat ka perdan ki baya pher na ki pat nong shong shnong ka sam kilo ongru ban lat ne ki huri hura ki jing jing shitom babonjat dei tang ka takalat ban penrung no ya ki te ki lai pun rishnong hau put usam ka Jilla Meghalaya Kini kirang ba kila kerpat juryu sembut menteri rang ba bantau kilat kilinti ban pen urlong ya kini kejing terang kipat nong shong shnong kitei kilai pun riu shnong. Long jai, long kenja, te hagani ki blok wan ingla ban ong ki nong shong shnong le jan barok te ki kursi ki pna tengi kermen ba ki kam kir sayai ba na kliang sarkar kola shim hi ya ga jing ke klik kejing shim kia và mendai tang kubansiu ya kendo ya ki tahan ya sekretariat mendai kila peti kena bikin wan hi dalede na bar arliang sya ki chenong kita balai baik ya jaga dari kan deputy chief minister kumbalang mata te kalong ke ba so tenang namar ban kaliang deputy chief minister wa mikmat ke sokar kumbanong no Kalau sim kia ya kejibut jenam jangi, pada kaliang jangi itu, don ki doler ki kot kisla di mobiang, dan kaliang jangi ya kejib konkret ki kot kisla, bengin yok plit ha kata ka joint meeting, jang chief minister, jang ka Assam pada ke Meghalaya.
Ka Shrimati Gamchi Timre ar Marak kanong hikai na Edusia High Secondary School Samanda is Garo Hills District Meghalaya kalayo ia kenam berkeburom amtang na kabenta yelede ia ke school baka hikai Henry na kabenta baro kinong hikai bat ikajilla hi baro kawai habalajit ia ka banlong kawai ni kisapusan ngut kinong hikai na kari baro kawai banyo ia National Teachers Award arajar arpuar ka President Bathamai Jongkari ka Draupadi Murmu kalapan kop burom ya ka Gamchi Timre ar Marak bat ikiway pat kinong hikai ha Vigyan Bhavan hanong ba New Delhi ha ka santarik unaylor kalingko sngi burom kinong hikai ne ka Teachers Day. Kani kanong hikai kalaong bakani ka khusnam kade ka bakraw na kabenta jongka namar kala tere shitom kala jaws app bat kala pulut sngi bat meet pan kentiwi ka puli puthi hakasnong samanda kabadang saadin haduk kata-kata hakis nembalalit no. Kalayat huoru bagi kena skul na kani kathan ki wan ne ki ying ki baduk bakerdo. Kalaong bakahap ban wat ikilat kilinti kumno ban penrung hakijing mut jemperkat jengki ban puli kot bat ban syashkori kijing hikai. Hadin bones nem bakala penjaus app hakakam hikai minta kalayok het ye kisok batiang baka perthai kalayoi bat ithu ye kijing tere shitom jongka. Hakani ke skul ka gamchi kala penrung ye kijing hikai kibe day bat karukom im jengki kena haki ying hasem kum karep karyang bat hakani ke skul kala penrung ru ye kijing hikai arts and music bat taekwondo. Bat dak itu ki khubor ngilapoi syakabakut tat hadu pengindai syambiang kublai shibon.